Anya laki din! Pag-aasi man, Mare. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apa iti sandal maray? O sarap kumain ton Sabado. Kasar nga ni Loida kasinsin ko. Kasta ka di. Anya nga minun ti size ti saka mari. 37, Mare. Ay, pag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Ngam, saan gayam nga umanay kanya. Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhaatan, Mare. Kitag man. Ala, kat agkapita pa'y angaw mo na mari. Mapan ko alain na yan ti syurak ko. Intom na damdama. Agkapita pa'y. Wow, nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Apay impadawat na dayta ba kay? One, in-order na kano iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat timud na. Iso asaan na nga impabayad. Gusto tado saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit din. Ay na, naimbag din na nalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbay asimbang ko ti bagyo. Ay, wan nga rod, Mare. Ay wan gaya. Nakita ka man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo tinted ko king kasandal, mare. Ay na, agyaman na ka talaga, Mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna na mutla ang abagay ko kano ti sandal asuot ko. Napinda sa talaga day mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay katwin mare. Nagmayat nga rin timpos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo ti sandal nga inted ko. Nagmayat pa ti panagkinikinim iti video. Wan, Mare, nagpintas kaming ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo't lata. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti awanan ba nga graraman? Nay, kita na ito cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mudong ka. May saka mat salbag ka. Anya, kila ka man latang akong ungay. Pagbugkaw ka pa. Hindi ka mga ibagan niya ti makagapaw. Una mo datan mo tambakay. Nakitak timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo ti reaction mo salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka kani Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow iti video na kasta ka day. Anya laki di mo. Di bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamat. Basila ba nagmuday? Tapakay. No para kun ka basit abanag. Siyak saan? Mawatam? Malahustong bakay. Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sana. Saanan ngay pagpagam? Inton kwan ihahat mong tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga? Uray kitam! Uray kitam talaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook, Mare. Uwan nga ron, mare. Nakitak mo lang day, Jacob. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na, mare. Si ka talaga tipat patamaan na. Agasam man. Imbaga na iti post na. Agraraman nga agsandal. Kunam lano bagay na. Kunana. Saan la aday ta, Mare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na. Talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na. Anya laki din. Si ka talaga tipat patamaan na. Nakita ka nag-react nila kay nangamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay nang agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nag-react. Dahil tangarod kat, mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa, tapno agselo sa kasya. Ngam saan man?
Jakman amo iti dayja ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudong ang pumanag na kasikatan niya. Aglodak man, nana. Ah, Ada ko ma-order iti online. Nga maawan mat gayam load ko. anya nga iti orderam ko ma iti online balasang kaw. Agorder ako iti sandal, nana. Sandal ko nam. An-anom ti sandal kat panagbabagyo ita. No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kung naktumat. Anya ka din day ta nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat nga min iti Facebook kat. Ipopost na kit den ang nakasandal iti 3 inches. Kat day dyan mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man, nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet, kalpasan ti talo, wano upat nga aldaw. Nay, si Mang Putin ni Bagyong Krisay. Ada pa yun ti Bagyong Dante Asumarsaranaw. Ngam pumanag na ka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni Bakat Istiling. Ha? Apay, ada importante nga awagang. Awan! Adala orderak man iti online. Anya nga ita? Sandal! Kisti ka matis, Mike. Makapagigtok ka, Mike. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga bugkaw kaya. Dumanamag! Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches, anapan mo inwaw nga inreact. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay, naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo ti pa nagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kita nga ibagbagay. Ay, basta! Agorderak iti 5 inches a sandal ko. Imbis na butas, ti order. Ito pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki. Day. Naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat ti pa nagkatawam. Kasano, kat makapakatawa mga mindayatan niya. Ha? Apay, saan mo kaya nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Ha? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amamatan, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impose naman eh. Kuna na iti post na. No kabaala mamagna nakasandal iti 3 inches. Kabaalak mo ti 5 inches. Abangan, sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya iti dadya babae, Mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti ipose na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay katuwin na, Mare. Ag-comment akto. Anya laki din Tanya kunakton. Maasarkan ka, ano kasta mari? Masar no masar. Agbagbagyo lang nga roden. Ngamtila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko a sandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan inton madamdamay di store ni Bakat Istiling. Una yan. Talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Anya laki din. Ay, shock pa iti kunam. Noan niya timbaga, iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Kaya agbagbag yan. Nagpigsa ni Imaw. Oh. Ay, napo. Awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano agkimat. Ag sandalak lata. Tapno man makita na dya abanje. Kan agraman mo tan dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Dahil tadadalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka malangan iti biyak mo. Anya laki iti.
Hay, pumanag na ka. Nagpigsa lang nga rodon ti angin, mare. Apay, anya ko ba ti bibiyang mo? May sakamat. Anya? Ay, concern naklaan mo. Takanuking ka, mare. Anya laki. Di. Concern tarupang, may sakamat. Papanamayakan ni nagpigsa ti angin kong tudong. Mapan ko alaan ti order ko akasangsangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo kat adala ta agsangpot ng order na. Anya nga dahi, mare? 5 inches a sandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, win mare. Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches a sandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Diyos mio, Marimar. Iso nga i-message mo dahil dyan Banji nga agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may ka, tanya balasan ko. Ayun na. Amok nga min asimang patan ti order ko sandal kat. Wen, inyag itay ti delivery rider. Binayadak da ita. Iso apang nga asem tabayadang matan kanya. Ay danag yun, aya. Adama pagbayad ko Apay, just, aya. Anya, ay katala, yag mo nga rudin ti bayad mo. Aday ta. Wan kyaw day ta na. Barya anak mat iti husto a barya Kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudan irampa. Oray nagpigsa ti tuduken angin ni Imaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Hay, huwag maibagay king ka. Namay na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kong todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Diyan mo king ka. Rumwarak into madamdama. Inak ijes sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. Anya? Awit ti tripod ko. Tay ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak ijes sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan mo king ka ko na manay. Talagang saan adadahal ti ulaw. Salpag ka. Naisimpa akong ti tripod ko. Kalpasan na, magna ako nakastoy. Hoy! Banjay nga agraraman kan pasikat una iti Facebook! Rumwar ka, takita ang ti 5 inches sa sandal ko! Oo na yan, Tanya. Nagpigsa ti bagyo nga emong. Nang adda ka kita magpaspasikat. Saanak nga pasikat akastoy. No saan ka kumamot akong di pasikat iti Facebook, iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen. Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Hoy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam daytoy. Anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, namamatan iti ba to? Ay ko, tulong! Dayta, mayat, Tanya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Tulungan ako, kumawag. Ay, umawag ka iti riskyo, tayo sa dati umay. Tapno adaman tinaidumduma adamag ita. Naidugmam gapoy di pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din.
anya aya. Siyak ti mababay nga po iti aramid mo. Oh. Ay ko. Mhm. Nagsakit ni Sumsum ko lakay. Natapilo ka kumot nga men. Ay, kagungunam ah. Ala, gumatang ka pa iti 7 inches, punutin inches. Tama pa mo manan irampa iti sangot ti balay da banjay. Uri nagpigsa ti angin kanto daw. Salbag kakiday oh. Sigamit kit nila kay. Nagsakit lang araw din ti Sumsum ko. Kim kasta pa lang ti magpagam kanya. Kanya ka magpag. Tilak pa yung po kay sakit man. Isa ki nga ibagbagam mo. Tong pagkakidi nga itagnakan kan. Nagkuna nga min na mapangkagram-ram pa nagpigsa ti angin kanto daw. Ibagbaga lang araw itayang. Gusto ko mamatan Ingkakit di gumatang iti iagas ko iti Sumsum ko. Saan matla sumardagan di pa nagdara na. Gungguram ko nakmanay, nay. Saan ka mga imbaon tapno aramidem. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagadutag parparikot ita. Kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka. Dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagdara. Kapulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag ngamin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Neranamo nga dati agas ko jibalay. Iso nga inyad kun para king kamare. Ay na. Una yan ay atikastoy. Kat ayan na nga yung video managrampa. Ipos mo na. Tapno bilib na kiti tatnao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamat akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapno makita ti tattao. Kuram nga rod kanya nga video ka. Tapno makita ti tattao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mari Banjay. Pasensya, iti nailawan anay bagbagak, iti napalabas nga daw. Yan niya laki din ngamin, Mari. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mari. Mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mari. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sigud mat asaan ka marabrabyan nga gawid? Itama na kanayon ka mat na marabyan? Sa dino ti papapanamaya? Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga yung trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun ang tagayam adar aramide makalukwan. Manangi papan kamoy bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mong. Apo, kasta ti kaadwan asa o dagiti adda aramid na, salbag ka. Anya? Mamwak lang nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidikan ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, unay, anyat orasan. Alauna mo gaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga minasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ay, kuha bakit? Sorry. Tagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no day nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae. Putdak day tararagsakam. Anya?
ibagbaga na. Anya? Iso nga mok, at da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600, kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amari. Amangan mo't no agtagtagainap laang ngagpaisaw. Amom ngamin mare, ti tagtagainap no maminsan, ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apudno nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat at talaga, no kasdya nga kaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day ibukbuking na madlaang nga ron ti bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwarta na taagawid kano ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumot amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, potdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam na imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay, mare. Kasano ngay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tatibag bagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la kuma. Sapay la kuma ta saan apud no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramida no bilang laang kunak tumat. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, honey. Agawid ako, tani. Rabi imot una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita amat ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pan naturog mo. Saanin na maulit da jay, honey? Saanin? Ala, agawid kang harudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pailaang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawis mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam.
Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, kwa, baka. Ti ko nakit day! Naggapo ka man ni tiyan ti babaem! Anya, nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya, bakit? Anya lagi din. Ay, tung pala ang day ta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kung day tararagsakam! Anya. Anya, nagawid nila kayo mo abaliktad di kawas na? Wan mare, tiawanan ba'y na Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idi rabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agas naman, idida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon ammo no niya ti aramidik kan kuana. Di mo pa ila pinutid tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na kita inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amagitam ida amadama, ha? Gasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilabudan, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na niya lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasaya atan nga aramidam paliiwom anay bagti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumat. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam. Si kamat ngamin paray. Anyamot tanday tangar aramidam. Si kamat laang matimangi bukbuking iti bagay. Ay, dahi tangarod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga arod pare. Amumutin ni bagit ko. No anya timbaga na, aramidon na pare. Maglagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam nga minanday tangar aramidaw. Ha? Ay, kasano kasardangan? Ayat nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin? Tadang nga rod asawam. Agchiks ka lang nga rodan. Ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim. Anya lakitin. Ay, Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka iti nagan ti babay. Kabayatan ti panaturog. Ay, naanya lakit din aya paray. ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, hangi. Honey, itay pa'y Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso amabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawam. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Honey, kanayan ang agan anad para kinta. Ala, inakngaro din ha. Wan, honey.
gaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-overtime maklang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Isa nabayagan ak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apa yan nakapanti ka mo na nagawid? Aha. Salpag kakit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas? Nakabrief ka? Nga may ita nagawid ka? Nakapanti ka mo Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kun nga da talaga babae. Masalbag ka! Ay, bakit? Bakit? Ang puno ka! Nagapuam! Nagapu ka iti ayan ti babaem kasta ka di! Agasin man day tangaramid mo! Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo iti day tangay naramid mo! Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom! Salbag ka! Ay, anya, ay, pangasim Maria. Pumanawak palaan. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong palaan. Oh, na yan. Anya ka lagi din, pare. Anya na itang araramid maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irugwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang, pare. Idi mo. Balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yak malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon, pare. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nito. Ang mga nuan niya pa iti maraming na kanyak na jay pare. Anya? Kasano ako no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon, pare. Agawid ka kit din, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukuan mo day tararami daw. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumpare ta. Anya, lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pala binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi, nakapantimatan. Nyamit man. Napunuanak at talagang kankwana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputdag kung tiraragsakan na tapno sumardangan nga chichiks. Hay, una yun ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare, ibagbaga akong ti pudno. Pudno day tamare. Maistress ak nga rudan. Gapoy ti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabagtalawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidak day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na kini Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nakawis ni Samuel. Iya arubayan ti balayda. Ijay nanto kano nga alaan. What?
Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam di babaero nga asawa na. Anya lagi din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka wanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawanan tarupam, ingkalangan ni Giant Chicks mo, no asay no manday ta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot, datay tararagsakam! Alam mami nakawas mo, katsan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ang arutin baka indakaw. Saan nakabakit-bakitan, tamakarurot at dangdanggan! Salbag kakit din! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Pare Alvin, sa dino tinaggapuan? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo't lang nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare? Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan ibagamla ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapak ka mat, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahuan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, napaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidin ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. At damat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta. At damang bantay ken ka. Tamang ano anyamanan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya? Ada motor nga aramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan aseryoso iti day ta plano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matan ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado. Wen, ngam nasaysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umayto ag-pick up na jay iti parcel nga i-delivery yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen.
Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho, pare Alvin. Wan pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Adumat gayam ti i-deliver ta pare. Kasta talaga pare. Asay sahat kidian o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Ta isumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man ta di ka mapanbanog pare. Nairuwam akon pare. Mairuwam kan tumulaang. Anya lakit din na ya. Agdadamo akpay lang amin iti kasoy trabaho pare. Kasla narigat ita at di ka pa'y nairuwam pare. Ala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin Lakay? Makapabannog nga rod bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay? Wan, jakon mabilang no mano. Ano sama, tinapatag kat adda pagtrabahwam. Jak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di saan laang anairwam ti bagim, iso anak ko naman narigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim, tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga rod iti kanak. Mabisbisi na kun bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagngingina dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Mga no adda ti cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, itaman no, dapat ti umanayan ti parcel dita. Ay, sigamat gayam, pare Roland. Anya kalaki din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka ti pare, ha? Okay lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayag no adda umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito abanda pare oh. Oh, ala. Muduin pare. Tasyakon ti mangi kamada. Anya launay ti pampanunot Roland, anak ko. Nanang, pampanunutot lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak, at dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius-usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Amang agub-overting kalaeng anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas ti gayem mo. Ne. Apay anaabutan da ito a parcel. Awan mo ti abot na da ito itaya. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, adda ka magahim dita. Nakasiyar ka din. Buen, alpasan. O anya, rugyan ta ka din tag-deliver? Agulay magkakpay lang ita. Yung paliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare, rugyan tan tagi-deliver. At ito listahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo.
Gundaway ko dahito yan. Itay pala nga kayat ko ang maamuan. Nga niya tilinaon dahito yung parcel. Ang mga nod dati karga na pagsayatan. Para Alvin, anya tar aramidam. Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, adda ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga ron abutan ta parcel ngay nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver tang adda abot na. Diyak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare. Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. May raman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Pangasiyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Saan na nasaya ti kasta nga inaramid mo? Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikaten ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti a parcel, ha? Maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga aramid mo. Sir, pangasiyo. Ikanak kumapay ti may sa agundaway. Pasensya kan. Ngam saanan. Saan mi akasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir. Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. Awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya? Inikat nak ti bus minanang. Apay, iti anya ang makagapo ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ang maikatak. Anya? Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kon sinaludsud Tinapatag. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Nay. Apay aya big deal kada kayo da kita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit diti agparikaw. Anya lakit din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agtil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Aniya, ka ti kumparin ngay. Awanin, nanang. Inikat ni Busme. Apay anaikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan ti kalukwan ti trabaho na, nanang. Aniya? Malagip yung kanita imbaga kada kayo, day. Kasla pagintirisan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba iti nagduma? Ay, nagloko na tao. O nanang,
Iso ang nagpulong akpiman adago si tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Si kamad ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat ngamin ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko nak, no adda nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam kumano niya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa'y ka no. Anya? Day tamo ti indanon da kanyak, Maray. Isumot lagayam adi na ibaga no apay ang naikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastang aramidin na. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, Nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidan day dya tao anak ko. Apay ka di, Nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya? Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay ang naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramidan na. Iraman na paikit diti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, Nanang. Kasta ti biyag akayat mo, ti agil ilad laang dita. Awan mo't ngamin ti pagtrabahwak. Awan ata sa bali mo ti adda dita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan Nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. Kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati maipapaniti day tabanag? Ay diya kamua, ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabom. Luk-luk atam tumat ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day. No trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan. Tapno awan taw ti pagparikutam. Ken pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.